lanangin enggak, udah dijual ambil. Jadi kemenangan anaknya ini. Harga kambing hancur, Bos. Sekarang ini harga kambing hancur. Di pasar Dulinan pagi ini harga kambing menurun gratis. Menurun oke Mbah yo. Alah akeh, Mas. Rego 1000 karek 500. 650. 650 ngono lho, Bos. Makane Bos, lek ning omahe lek petani-petani yo nyadarono, Bos. Yo. Yo, ini harga dua ya. Nah, biyen ini 26 Mbah yo. Saiki maro 26 itu. Murah-murah nggo piro emang, Mbah? Kok pitu mau. Nggo pitu kalong. Tarik siji habis. Arek siji habis. Alhamdulillah. Batine yo ora. Iki wong ado iki. Iki piye? Pasare kono piye? Anjlok, Bos. Anjlok ya? Sama. Anjlok kabeh, Bos. Sementara harga kambing hancur. Hancur. Oke, terima kasih infonya, Mbak. Ya, oke. Bang, bagaimana Bang kabarmu, Bang? Ini, Bang. Rego pasar Ngawi piye? Hancur. Elek. Bang, ini calon mulu sih, Bang. Mulu.